Predsednica udruženja Ivana Marinković istakla je značaj ovakvih aktivnosti koje podstiču ljubav prema jeziku, izražavanju i umetnosti još od najranijeg uzrasta. Tradicionalno već okupljanje vaspitača i dece u godini pred polazak u školu iz celog Rasinskog okruga. Tu su nam kolege, roditelji i deca iz Trstenika, iz Varvarina, iz Ćićevca, Aleksandrovca, Brusa i naravno mi iz Kruševca, iz svakog našeg vrtića po jedno dete predstavnik svoje grupe i svog vrtića. Danas, pored toga što svakog dana sa decom negujemo lep govor i lepe reči, danas se i takmičimo u recitovanju. Evo, deca su hrabra, takmičenje je krenulo, roditelji su zabrinuti, pokušavamo da im damo podršku. Nakon toga, nakon završenog takmičenja, deca će imati priliku da se druže sa decom iz vrtića Biseri, da prođu kroz naše prostorne celine u zajedničkim holovima vrtića koje smo specijalno za njih uradili, da učestvuju zajedno u nekim igrama, u nekim istraživačkim aktivnostima, igrama senke, svetlosti, igre sa peskom i da se danas, zajedno družimo ovde. Povodom Dečije nedelje, mališani su imali priliku da se upoznaju sa svetom knjiga. Bibliotekari su posetili vrtiće i obezbedili im članske karte Narodne biblioteke Kruševac kako bi deca mogla da uživaju u književnom fondu i da od malih nogu razvijaju ljubav prema čitanju.